Kublai yapi barok yang sngau bha yapi sha kane ka video translation. Kane ka day ka lanong ka banangkong jong ka beginners level 4 family members vocabulary. Menta ha kane ka lanong ngan pen kala ya kiktien ki ba ya day bat ki ba hayeng hasam. Ngan pen kala ya kiktien naka English shaka Hindi bat shaka khasi. Ka video kan long ka banyara bha yapi ban nang ban sngau thu bat ban tip yaki meaning. Takadaw ngau bahaya pe nado basdang hado bokot kanika video kenang bapin sngutu ba. In English, father. In Hindi, pita. Skabha haka Hindi, pita. In Khasi, ukpa. Father kamut, pita haka Hindi, haka Khasi pat kamut, ukpa. Kerma bahai kene ya ukpa ki khot pita haka Hindi haka English pat ki khot father. In English mother. In Hindi ma. Ngapha haka Hindi ma. In Khasi ka kumi. Kerma bahai kene haka English mother. Kabamut haka Hindi ma. Haka Khasi pat kamut ka kami. Kenma bha ya ka kami ki khot ma haka Hindi haka English pat ki khot mother. In English brother. In Hindi bhai. Ngapha haka Hindi bhai. In Khasi u para lane u henman. Haka English brother. Kabumut haka Hindi bhai. Haka Khasi pat kamut u para lane u henman. Tekan ma bhai kane ya u para lane ya u henman ki khot bhai haka Hindi haka English pat ki khot brother. In English sister. In Hindi bahan. Ngapha haka Hindi bahan. In Khasi ka para lane ka henman. Kenma bha haka English sister. Kabumut haka Hindi bahan. Haka Khasi pat kamut ka para lane ka henman. Kenma bhai kane ya ka para lane ya ka henman. Ki khot bahan haka Hindi haka English pat ki khot sister. In English son. In Hindi beta. Ngapha haka Hindi beta. In Khasi khun. Kenma bha haka English son. Kabum haka Hindi beta. Haka Khasi pat kamut khun. Kenma bhai kane ya khun shenrang ki khot beta haka Hindi haka English pat ki khot son. In English daughter. Ngapha haka English daughter. In Hindi beti. Ngapha haka Hindi beti. In Khasi ka khun. Kenma bhai kane haka English daughter. Kabumut haka Hindi beti. Haka Khasi pat kamut ka khun. Kenma bhai kane ya ka khun kan thai ki khot beti haka Hindi haka English pat ki khot daughter. In English grandfather. Ngapha haka English grandfather. In Hindi da lane na. Kenma bha haka Hindi da lane na. In Khasi pa it. Kenma bha haka English grandfather. Kabumut haka Hindi dada lane nana. Haka Khasi pat kamut pa it. Kenma bha ya upa it ki khot dada lane nana haka Hindi haka English pat ki khot grandfather. In English grandmother. Grandmother. In Hindi dadi.
lane na ni snabha haka Hindi da di lane na ni in Khasi ka mei iet kenma bhai kane haka English grandmother kabamut haka Hindi da di lane na ni haka Khasi pat kamut ka mei iet kenma bha ya ka mei iet ki khot dadi lane nani haka Hindi haka English pat ki khot grandmother in English uncle uncle in Hindi cha lane ma snabha haka Hindi cha lane ma in Khasi u ma lane I ma snabha haka English uncle kabamut haka Hindi cha lane mama haka Khasi pat kamut u mama lane I mama kenma bhai kane ya I mama lane ya u mama ki khot cha lane ma haka Hindi haka English pat ki khot uncle in English aunt snabha haka English aunt in Hindi chachi lane mi snabha haka Hindi chachi lane mi in Khasi ka nya lane I nya kenma bhai kane haka English aunt kabamut haka Hindi chachi lane mi haka Khasi pat kamut ka nya lane I nya kenma bhai kane ya kanya lane ya I nya ki khot chachi lane mami haka Hindi haka English pat ki khot aunt in English cousin in Hindi चचेरा भाई लने चचेरी बहन in Khasi u para arkmi lane ka para arkmi kenma bha haka English cousin kabamut haka Hindi चचेरा भाई लने चचेरी बहन kabamut haka Khasi u para arkmi lane ka para arkmi kenma bha ya upara arkmi lane ya kapara arkmi ki khot चचेरा भाई लने चचेरी बहन हका हिंदी हका English pat ki khot cousin in English husband in Hindi pati snabha haka Hindi pati in Khasi u lok lane u tengah kenma bhai kane haka English husband kabamut haka Hindi pati haka Khasi pat kamut u lok lane u tengah kenma bhai kane ya u lok lane ya u tengah ki khot pati haka Hindi haka English pat ki khot husband in English wife in Hindi patni snabha haka Hindi patni in Khasi ka lok lane ka tengah kenma bha haka English wife kabamut haka Hindi patni haka Khasi pat kamut ka lok lane ka tengah kenma bhai kane ya ka lok lane ya ka tengah ki khot patni haka Hindi haka English pat ki khot wife in English nephew in Hindi bhatija lane bhanja kenma bha haka Hindi bhatija lane bhanja in Khasi u persa kenma bhai kane haka English nephew kabamut haka Hindi bhatija lane bhanja haka Khasi pat kamut
upersa kenma bhai kane ya upersa ki khot bhatija lane bhanja haka Hindi haka English pat ki khot nephew. In English, niece kenma bha haka English niece. In Hindi bhatiji lane bhanji snabha haka Hindi bhatiji lane bhanji. In Khasi ka persa kenma bhai kane haka English niece kabambad haka Hindi bhatiji lane bhanji haka Khasi pat kamut ka persa kenma bhai kane ya ka persa ki khot bhatiji lane bhanji haka Hindi haka English pat ki khot niece. Khu ble yapi sachisian baro nga kermen scam ba phila nang bat phila sngaw thu kat tu kat ne lang ba kan ne ka video te ya ka bam ta tang hang ne hi ngan se kendo bat phi hakalan nong ka ba ar jong ka beginners level 4 family members vocabulary shushu sapek ya kan ne ka video na ka por bat practice na ka por khnang ba phin nang bat sngaw thu kloi kloi tada sumar bhaya lade and keep on learning.